Hej alle sammen, og velkommen til vores første video. I dag skal vi lave vores første video, som sagt, vi skal vlogge, og det bliver en vlog, fordi vi skal til klaver. Og så skal vi måske i bio bagefter, så ja, vi er bare gjort os klar. Okay, nu er vi på vej, så ja, vi kører lige så her. Vi ses i bilen. Won't you slide the music, take and do it? Won't you dance with me? Find a place to lose it, you can do it. Won't you dance with me? Move your feet and feel it in the space between. You gotta give yourself a... How many girls in the world can make me feel like this? Maybe I don't ever plan to find out. The more I look, the more I find the reasons why. You're the love of my life. Where are you now that I need you? Where are you now that I need you? One time, only touch me. The moment to take you home. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. I think I lie for you. I think I die for... Det så cirka en time, halv time. Så skal vi hjem. Yeah! Så nu er vi kommet hjem, og nu har vi faktisk fået lavet vores YouTube-kanal. Yeah! Så... Og vi er abonneret på City, Christopher Living, fru Have, Christine, Julia, ja, ham der fra klassen og Markus Martin, så ja. Tusind tak fordi I gad at se den her video. Vi ses. Hej. Like gerne den her video. Like.